ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ngut Mynder Bangladeshi kala syakem hakishipai BSF kerbagi dang temu banwan Rung tu syapo pu tu sam jong keri India ling baga kappo jong ke East Khasi Hills ke East Jainti Hills berka South Garo Hills District ke Jela Meghalaya. Ling baga jingok jingtip kita nak sentiat kishipai BSF jong ke Shispa anyu pu battalion kala penlong ke jing upshrip hak kappo jong ke East Jainti Hills hak bagi yok kem bagi saungut ki Mynder Bangladeshi. Haga jipet nap shrip dari Shipai BSF jong ke 22nd Battalion kala yok kem langut ki Mynder Bangladeshi hak haput ke South Garo Hills kat bagi dang wandrung bean syapo uput sam jong keri India daga jing temu berwat kambela. Hakui pat kaliang ki Shipai BSF jong ke Food Battalion kala yok kem arngut ki nong India ringkat baka kali ke bekit ya ke shini hajan kaput jong ke Naya Bazar Pedursla ke bahap hapo East Khasi Hills District. Kakumu kerwa wala phat ketenat Shipai BSF la ong bagi negi arngut kinong India kidi bidang temu ban shalan tu ke shini syakri Bangladesh. Ya kali ya ke shini pada negi arngut kinong India la ai tino syagi bor badai pej ban le ya ke badan kam kat kom kaan.